climate change impacts are real. Rising temperatures, unpredictable rainfall, and extreme weather events are reshaping the agricultural landscape. Additionally, erratic monsoons often bring either devastating floods or prolonged droughts, damaging crops, eroding fertile soil, and leaving farmers vulnerable. चैत वैशाख फुल्ने गुनासो अहिले पुष माघ फुलिरहेको छ अनि अब पहिले नेपालगञ्जमा देखिने मच्छर लामखुट्टेहरू अहिले गाउँमा भिर्तिरहेको छ यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा विभिन्न किसिमका रोग किरा फटेङ्गाहरू भिर्तिरहेका छन् समयमा पानी नपर्दाखेरि हाम्रो गाउँहरू पनि अलि उम्रिन पाएको छैन अनि त्यसपछि अब हामीले पहिला सलकिराहरू देख्थेनौँ अहिले हामीले सलकिरा पनि देखेका छौँ यो जलवायु परिवर्तनकै कारणले हो In response to these events, to adapt to the extreme impacts of climate change and make farmers resilient to climate shocks, Sahas Nepal, in partnership with SODI, ADH, and Nepal Team Germany, is implementing climate-resilient livelihoods for vulnerable and marginalized communities of Dailek and Surkhet districts of Karnali province, aiming to make communities resilient. Sahas Nepal uses 4 prolonged approaches to develop a climate-resilient village. Pillar 1. In the first pillar, Sahas Nepal strengthens and mobilizes local entities like community-based organizations, CBOs, main committees, MCs, and community-based network organizations, CBNOs, by providing them with capacity-building training in climate change, climate-resilient agriculture and technologies, and policy advocacy. Additionally, these local entities regularly coordinate and collaborate with local governments and stakeholders for resource allocation and mobilization. Pillar 2. In Pillar 2, Sahas Nepal focuses on site-specific resilient technologies and diversified livelihood strategies. For this, through CRV projects, different diversified livelihood strategies through on-farm income-generating activities like vegetable cultivation inside the plastic house, leasehold farming, and value chain development and off-farm income-generating activities like tailoring, blacksmithing, and grocery shop support. Besides that, communities are using several technologies to adapt to the impacts of climate change, such as improved cooking stoves, vermicompost, vermi-wash, biopesticides, shed improvement, and solar lift irrigation. Pillar 3. In Pillar 3, information is communicated through communities through AgriMet mobile SMS, and farmers know the weather forecast and market price of agricultural products. पहिला यस्तो मोबाइलमा मेसेज आउँदैन थियो अब पहिला यस्तो यो समयमा पानी पर्छ अब यो समयमा हावाहुरी लाग्छ भन्ने अब थाहा थिएन सास नेपालमा हामी बसिसकेपछि मेसेज आउन थाल्यो मोबाइलमा अनि मेसेजमा अब 3 दिनको फरक आउँछ 3 दिनको फरक आइसकेपछि यो समयमा यति गते पानी पर्ने छ भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अब पानी पर्ने छ भन्नेमा अब अथवा गहुँरी अब धानहुरी हामीले काट्ने अवस्थामा हुन्छौँ अथवा काटिसकेको हुन्छौँ अनि पानी अब आउने छ भने हामीले अब पानी आउँछ अब यो समय पानी आउँछ भने चाहिँ हामीले अब त्यो काटिसकेको गहुँ अब भित्र हुन्छौँ अनि अब काट्ने अवस्थामा छ भनेपछि हामीले अब काट्दैनौँ. Pillar 4. Pillar 4 focuses on integrating climate resilience into local development. To this end, the CRV project regularly coordinates with the local government to develop a local disaster and climate response plan, LDCRP, and other issues related to climate change and disaster risk reduction and link them with policies. उहाँले गरेका कामले दिगो एउटा जीविकोपार्जन सँगसँगै साना किसानलाई एउटा पहुँचमा पुर्याउने कामहरू गर्नुभएको छ. अब पनि उहाँहरूको योजना अलिकति बृहत भएर आओस् र यो जलवायुसँग सम्बन्धित र रैथाने बालीलाई एकदमै प्रमोट गरी यो बिउ बैंकको एकदमै नेपालभरि यो एक किसिमको फैलावट गर्न सकियोस् र उहाँलाई पनि त्यस किसिमको सुझाव दिन सकिन्छ र
र अब विशेष गरी जलवायु मैत्री गाउँपालिका बनायौँ भने र त्यो बनाउनलाई उहाँहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। Through these strategic interventions, Sahas Nepal is paving the way for climate-resilient villages in Dailek and Surkhet by fostering adaptive capacities, promoting sustainable and resilient technologies, and advocating for inclusive policies. Sahas Nepal enables communities to withstand the adverse impacts of climate change and secure resilient livelihoods. अब हामीले अब यो संस्था आएर हामीलाई जग थापिदिनु भयो। हामीले यो संस्था गए पनि हामी छोड्ने छैनौँ। हामीले यसरी नै समूह अगाडि चलाउने छौँ। सास गए पनि हाम्रो वार्ड छ, कृषि शाखा छ, गाउँपालिका छ। हामीले यसरी नै मागहरू मागिरहेर हामीले यसरी नै समूह यसरी चलाउने छ। हामी समूह छोड्ने छैनौँ। फेरि पनि